Prime Minister and Katukiro wa Busoga. Baba Sangeli, Sangeli. Obudakika obutono bwe mutuwaire ndakubisa ebintu bino mu bwangu ino. Tulina ekibiina kyaffe kibeeta Abasoga Abu Dhabi Community nga era ekibiina kino kiri already registered e Uganda, kiri already nga tulina tiimu ewererako erala abantu nga 20 abali ku executive. Abaani tubasoboire kuba wano, abatono n'abali ku wano. Wabula ng'ekibiina kyaffe main purpose yakyo ya kwekulankulanya nga ife. Nga omwogezi yasoose bwayogeire ku wano akobye nti lwaki tuliwo lwakuba nga tukola difference eri ife. Era ku lwa Busoga tulina okulwana ino okwedabuluza mu buli mbeera yetulimu. Ezira muntu yena ajja kutugemerako nga ife tusoose kwegemerako. Era we twogerera wano nti ife Abasoga Abu Dhabi Community already tutandise ku mulamu ogwo. So far miles de twankatambulako mpitirivu era nga tulikolobeera okuba ni buje kalinfa mu Busoga. Ekyo kituukako twekola mu mulimu era twayikiriziganya nga ife Abasoga abali Abu Dhabi nti buli memba okuba memba olina osasula emitwalo 10 paaya, then every month wabanga osoloza emitwalo 2. Ekyo twakitandiseeko already. However, big issue eri nti omuntu omulala osobola okutambula miles nnyingi ino, but you can do little oba okoowa ino.
So twekubiriza nti ffe ng'Abasoga abali mu Abu Dhabi tutambulire walala okusobola okwanguya ekintu kyaffe kye twenda okutuukako, era bannange bonna baykiriza nti tuyida kituukako nga tuwaaye $22 per month. N'ensonga eyindi nga tuli wano twena era nenda okubisa wakano nti maama baba ni baba twenda support yaimwe at all times. Buli bwe tuyidayo muli twenda mutuyambe okusobola okwekulaakulanya nga mutuyambyeko. Neyanziza ino neyanziza ava obubaka bwange ngambita mu Busoga community nti Abasoga abawangalira mu UAE, Abasoga abawangalira mu UAE bali kwenda representative oba delegates nga ava wano mu UAE atyame mu bwa Kyabazinga bwa Busoga kuba nife beno twidye ebizibu byaife ebituluma wano sebo tuli kusaba ebidubo byaife tube wano n'omukiise nga nife beno tuwangalira wano ngakolagana direct in the kingdom. Ensonga yokubiri baba enensonga eidaja wa baba ambassador ni mama Namutamba ni mama Kadaga mama nize bidisma ndi kusaba ekintu kirala mama nga bw'osobola okukola ebintu byonna tukolere ensonga eno Abasoga abawangalira mu ibendobendo lino otukolere ku appointment ni President Museveni tusobola okumumitinga niyo tunaba delegation y'abantu oba 5 oba 10 twogere ebizibu ebyaife nga Abasoga otuwangalira wano tusobola okwambibwa nga tetwenda kutugaitika na bana Uganda wabula tuli kwendanga abaki Abasoga kuba tuli Basoga kulwa Busoga ate bye tukoze nga tuamba government ya President Museveni ebitundu 285 ku 10 twenda it is that time now tuli no conseno chance nga baba Ambassadorial ni baba Katukiro wa Busoga oliwo ni mama Namutamba oliwo ni sentebe oba minister w'abavubuka oliwo Kagulu olusozi lwaife mwalu walampa tulinawo dada yingo ni dada Kagulu aye olusozi olwo tulwetaaga tenda bana mujje mu bayisejja babayibe sente imwe nga Abasoga bye tulina ebyaife bitumala mukiwulire era walampa olusozi luwalampe bw'osaba ng'ojja Itale saba kubanga waliwo nga kilomita 1.5 ng'ojja Itale ni futi 36 ayi bw'oba oli kusaba waliwo amaadi awo badada ge baakozesanga ku baana baabwe bano omukisa amaadi ago ganaba kugali mabaala etigakaliira ekyo kya muwendo bw'ogana abasaba mwalimu empuku eri mu iddiiro nga lyampuku n'ekisenge nga kyampuku mulimu n'akapiira akeibaale ayi wale dada we yatendukanga waliwo itaka Katonda yakola ebintu bye mwabaamu n'empuku y'ekisenge y'abaana mwe baakolanga ki mwe baasulanga ingira musaba Bokoti dada obanga wakikolera bana abaava ebuno bayidda wano ne baleeta obulangira ne bafuga Obusoga zeena bino bikoze eki binemereire nsaba ku namba bana abantu bajireyo bafuna ebyendawulo ifa abantu tuli baddulizi bano bona baddulizi bano gye tuba trainingira bamalayo omwezi mulamba bakwanga abagende batuuse sebo Katikiro banange bano kansooke mbakobere nti Katikiro ng'otwereko Katikiro wa Busoga is the executive director of National Planning Authority. They are the planners for our economy. Ayo omulimo gwaife ogwokubiri wano ng'otwereko ogw'okukiikirira ensi tukiikire ensi n'abantu baife. Abantu baife tosobola kubakiikira ng'ozira tiimu eno tosobola. Era mu myaka 2 bava mu 7.5 bafuuka 15. Aye buti abana Uganda olutukubira kwembase nti nfuni ekizibu oba lwasaalo kaima omukulu ono Roni bw'abaaka alijjayo chairman aba atandiisenga ku mulimu ate boona amaka gaabwe gaafuuka ekigambo kye tali kwenda akozesa mu Luzungu eri yenumba dde tufuna wano dde tutaamuuku abana Uganda baife abafunye ebizibu nga bwe tukola ku nteekateeka eddoba likonsayiringisa niba kama bayiwe oba okubayizeeka abanumba daabwe daafuuka numba oti neddo aye ekyenenda okulangirira ku mukolo guno oguli ku Katikiro leero nga bwe guli n'omukolo gwange ogwokubiri ku by'obuwangwa okubaako ogwasooka nakobanga
omukulu ono aleese n'abagereka nti abe Abu Dhabi Abanayuganda bwe bayidanga nga baba n'emigugu gyabwe kuliya w'embase n'abakoba ntujja kufuna enumba we mubanga kumulekera okuba ku luguudo paka lwetukola ku nsonga edibayizaayo era enumba twagifuna Abu Dhabi. Bano abakulu gye batwala abafunye ebizibu ebyo. So kuwena ku mukolo guno nenda lwona iromande aye ng'amaani tirigatuula wandi pulezidenti wandiikise mu butongole bwe yali eno n'amiitinga abantu bano edimu ku pledges de yakola His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni ati nga bwe twafuna Abu Dhabi ne mu Dubai tufune w'enumba oti neyo. So jakunamba ku nti Nairo oli mu planning authority era okola ne finance yawandiisa ebbaluwa yakoba ati mweno omwaka guno oguli kutandika mu January esente alidi tuwedde enumba eno ati aye finance ete mu budget egy'emyaka eginairaku so omwaka ogwidda bana ne Dubai tujafuna enumba wetukuumiraku abali mu bizibu aye tiwaida kuba kukuumira batenda kujja mu maiso kuba engeri emuli mu bangi ekyo kyona Katukiro nenda mbe straight forward. Ekintu ekikulu olwaleero okwebaza senga wange Namutamba senga weebale butanswaza wenaku w'obwa minisita buneze yali akwibbe wakati aleesa akakazi okuva kuliya aye nga tebaidde nti ze senga wange aye namulonda nga ndi nti kusobola weebale butatuswaza weebale omulimu gw'okoze mu baana bano bakwini baife mwebale bana nkola omulimu gwa Katukiro aye ate ninze ntegekera iwanga Uganda ebindi ndabisobola nga Katukiro ebindi ndabisobola nga ategekera iwanga Uganda era we n'abandizeeyo official enda kujja visiting embassy kibe recorded nti mbaire wano nsobola okuwandiika report ate yange etuuka buli weenende etuuke tulikwenda okwetonda olw'empisa y'abakozi baife bwe baba nga bali mu bisaawo engeri ebaba bisaamu kuba muli bana Uganda muba mwidye kukola ate buli lwolibisa omuntu alisitula omugugu oba oli kuyita ne Uganda Airline kuba nimo omusinga otambulira ku Uganda Airline eyo enaku tuna ekyo bana ogwo omulimu ndagukolera ripooti ndagiwandiika okulonda obukulembeze mumala kulaga nti musobola olwaleero mulaze nti mukola ki musobola kwenja okusinziira mpandiika eripooti eri Kyabazinga abalondemu adde obakulembera ng'era atyama mu lukiiko baba wanaaba akoze ki asiimye ndibasaba nti mulonde omuntu omwesimbu kuba obuwangwa butegeeza mpisa bwe tubanga luli kwegayita mu Busoga kidda kuyamba n'emirimu gya muto wange ono nze nali campaign manager we ng'ajja ofuuka MP kuba nze tyayenda kufuuka MP nali tindi ndi Katonda yantegekera kufuga Busoga nga tibambiramu nze ninze muze wembe Busoga oba nkuvumya oba nkoze eki ndi baba olina akola ki bano ba agaba bavuma avuma yenzibbe kuba ndira tawaini obuwangwa mpisa bwe twatujja okwegayitira mu organisation yaife neya Busoga tulina okuba naki ebintu by'okutunda passport tubive ebintu by'okola ebintu ebitagemagana kuba Obusoga kitegeeza ki mpisa ebintu biri bisatu Obusoga eidiini byonna byonna bitegeeza ki mpisa kuba munsi muno eriyo kyetweta ebintu abantu n'obuntu Obusoga busomesa buki buntu tuyambagane buli we tuba awalala ezira atasobola mpulire nga tulikozesa ng'olimi nti abandi kuba ne tibeesobola buli lwe muba abangi mwesobola buli lwe tunaaba abangi tujja kola ki twesobola ife office daife ndigule bwebaayo ekigwireyo mukaire wammwe Namutamba wuwo gwe ntambwire naye olwaleero bwebaayo ekigwirewo nga tukisobola ng'abantu tuyidde akikola atwala office yange wuuyo Agatha Kayembe kuba nkiidde bulungi nti n'olwisi areceiving n'abafuire okuva e South Africa
twabeziikira beene kuba ogwo omulimu gwaffe ng'abakulembeze bayimbi byetusobola tudda bikola nze nenda ino ambasada zaako talimba. Busoga, it has been felt. Busoga has been felt in the UAE and the neighboring countries. We have made a statement. Tukoze a statement ya amaani bana baba Kyabazinga webale kusiima watusindika eno okudda okulambula ku baana bo. Maama Kadaga nendo twala omukisa guno okwebaza nti maama yasaswire tiketi ed'abaana bano bakwine muli kubona bona n'abembi baife abembi bali wano bana nga bakulembeirwamu ambassador owa tourism ow'ebitone tulina jobless ali wano kulde mastina ntwala omukisa guno okwebaza baana baife ab'e Dubai okusingira ddala baana baife abaana makobo ba vibes okwebaza Baba TV twenda okwebaza management nti mwebale kutuwa mutabane waife Musulo yabanga aida yatambula nife olugendo luno. Baba Kyabazinga yasiima yasaba maama Kadaga aide alambule ku abaana abawangalira eno mu Buwarabu n'okuwulira ebizibu byabwe. Baba bwe yasiima yasindika baba ow'okuliya ni Katukiro wa Busoga Dr. Muvawala nenda okwebaza Boydye ne ba ministers, minister wa education, minister wa ba youth, wekitibwa Nasabu ne wekitibwa Mukembo, ba members of parliament abaidye batuwerekeraku bana mwena mwebale Honorable Agani, Honorable Taylor bana mukolo gubaire mulungi. I'd never seen it anywhere ntambwire mikolo ejokuliya. We've been to the US, we've been to UK, we've been to Canada. Aye mikolo guno mukolo gwa Dubai gubaire so organized. Abaana baidwire, abaana balire bulungi, bana bambaire bulungi, mugobereire nnono, muntu mwatupiikinze mbitiibwa ife tutubibanga mu kubino nga tujire mu mikolo egy'okuliya. Abaana mwatupiikinga mu vibe. I didn't know that Dubai has this kind of vibe, but I'm so excited. Nendo twala omukisa ogundi okobera abantu nti bana Dubai enirira ife tuba Bulaaya, nze mba Bulaaya jentero wangalira olwisi mba Bungereza. Aye, Dubai is clean, Dubai is spacious, Dubai wanene, Dubai wanirira, ate abaana bakola sente, ate abaana bamala badinumirwa sente daabwe. Nendo okwebaza bawala baife bonabona abaidye abaana baife ab'oku TikTok mwebale mukola omulimu mulungi no mwebale promoting Busoga. We have opened a new chapter in the UAE and beyond. Nti n'abali mu nsi edindi, we are coming. We must make sure Busoga shines beyond. Busoga, this is our time. And only time yaife to promote tourism beyond. Nkobeira abantu, the reason why Uganda is called the Pearl of Africa is because when Churchill came to Uganda, he went to Ripon Falls, where Sinzira, Yakoba, indeed Uganda is the Pearl of Africa because of the Ripon Falls. The Ripon Falls were found in Busoga, in Jinja. We are the source of the Nile. Source of the Nile, Eridinda. We are the biggest tourism revenue income eya Uganda. Abantu abasinga abava mu nsi okulya baida. Ate we are the only region that has source of the Nile, which is nearer the airport. Woba oli Uganda and you want to go and tour, the nearest tourism site is source of the Nile, which is in Jinja. It is 1 hour's drive, kilometer chinana. So we have it all. We have the most handsome mama in Abantu. We have the most handsome, most beautiful and most handsome king and the most educated. So Basoga, Nabatali Basoga, I invite you all, come and invest in Busoga. Jinja is a tourism destination city. Come and put your money, you never go wrong. Bana from here, tulikuja Encho, tulikuja mu desert, but this evening, tulikuja mu Venom. We are going to enjoy life. So let's go and enjoy, let's go and spend our money. We have come to spend our money in Dubai. Encho, then we go for desert safari. Then on Monday there is another program, Oidaba Kovera Vibes. So nendo kwebaza banange betudde nabo okuva e Uganda, ba Queen, baidi promoting tourism, abembi bajja bemberaku, aye okusingira irala okwebaza Mama Kadaga who paid the tickets for the delegation that came from Uganda. Nze navire e Bungereza n'atuuka